Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakalagip ka man ngayon may buyait at naka di ka barbaro atamag. Ni Manong Pasyo, Manong. Makiasawa ka nun. Ha? Ni ka di pa siya nga anak ni Manang Masang tidakda ka matang. San Manong? Di anak ni Auntie Berta. Ha? Saan ka di nga da diferensya day jay? Diferensya? Apa yan ay bagam nga da diferensya na, Manong? Namin ado ang nakita kat nakangirisay. Ugali nala siguro ti kanayon ang nakangirisi, Manong. No trabaho kat nagagatmait. Taga ano nga iti asawaan na? Tagay jay mutlang barangay mi, Manong. Ay, nusak. Kayat ko ati maasawa kat agtawad iti sa bali a barangay. Diyak kaya ti karubak. Kas ladyak nakaadayo nga agaram no kasta. Saan mo ida kayat Tadida kamot kayat, Manong. Ay basta. Pagan anok nga iti karubak nga armay. Ay, nasaya at mata nakapasyar ka man ng buyay. Imbaon dakdan ti Berta apong. Oh? Dandani nga min nagpakasardan. Ay makiasawa ni Pasyo, nga anak ni Berta. Una pong. Ah. At damot langan agpadayay di barangay may. Anya nga ti amom apartyon na. Jak amaw, no jay baboy na. Wano jay baka na. Wano jay nuang na apong. Na, ado gayam ti dingunda. Tarakan mo't lang ni Manong Pasyo na gijay apong. Impagtadatara ka na. Ada nakasagana ita, ta makiasawa. Iso ka diyasan pa yung mga asawa ni Manong Kwarog? Tawan pa'y tarakan na? Kwa. Saan aparikot na kita? Adalaki di mayat, di siga. Adda manan di agnagan iti buyit nga apo ko da kapitan. Anya man nanti umayan na dito barangay kabildatan ngay. Apay akasla kasurun mo day jing ubeng. Kasla detective ti loko yung ubeng. Tapay a detective ako nam. Nadamag ko mag, ngay sugayam din ang palsit, iti tilapayag ka. Kunak no alalya nga misumagayam. Ay na uray kas jay laang day jing ubeng. Di na kayat dagiti aramid amay kaniwas. Ay, tikig, tot ko iday, kunak no alalya. Adayamot nga min agpalsiit ngal alya. Kasano adi nakapalsiitan, kadandan ni inalam di arado ni apong na. Anya mananday tangay tsuram. Adda ing kwintas mo apalsiay, ken adda pa'y panam. Mapanak nga ni Jay Karayan apong badong. No adda makita kabilit, palsitak. No adda mo't lamas, panaak. Nagaduki nga muna dahito yung ubingay. Pakairanudan ni parinting dahito yung ubingay. Apeng agdaydaya mudom ka apong badong. Ha? Di kayo kadi mamati nga muk nga ramaten dagitoy. Apay, talaga ka di nga mam nga ramatin da kita. Kaya't yu tapadasan ta apong. Kasano kumangay ti panangipadas mo? At damot bayabas di ta asidag mo. Iparabaw ta di ta ulom tapal si itak. Wano panaak. Sigurado ang matama ka apong. Ay, pagpakawan mo da. Into pa'y laki din ng matak. Wano agong ka, tinatamaam. May babawin pa'y. Di kayong tumat nga min mamati apong. Ijay ulo ni parinting ti pangipadasam. Taagbuya. Si kamot gayam day tabuyet. Anya tigatangam. Kaya't yu kadya sukatak itilamos ti tinapay yo kagawad. Mabisinak ngamin nga mawang kwartak. Ha? Ay, naggapom aya. Kandaan niya day taawit mo. Naubo na lamas ken abuyo kagawad. Ay ikan ka nga rod iti tinapay. Ta ikan nakmat iti lamas. Wen kagawad. Dadakkel dagito yung napanak abunog o. Kayat ko day ta. Naimas nga ipaksew. Ilasinan kayo nga rod iti bunog kagawad. Ay wan. Agpili ka no anya ti kayat mo at tinapay. Nalaing ka nga ubeng. Ado ti ammom. Agpanah kada agpalsiit iti abuyaw. Mabanugak Manong. Mabalin ka diya si kati mangiluto ka dagitoy. Ha?
Anyang iti tangdan kaw, no ilutok da kita buyait. Tangdan, makisida ka lang arudan. Ngam no saan mo akayat nga iluto. Agawid ka nga arudan, tas aktun ti mangiluto. San ka makisidsida? Ay, naglaingan da ito aluko nga ubeng. Sapay na imas ti bunog ka na buyaw. Ay, sak manlangan ti mangilutaw. Oh, anya ngay manong. Agawid ka, wano agluto ka. Ipaluto talangan kini antibanang. Kasano, noal daw to na sumangpat ni ante. Di pa ikat nalaos ton dagiti lamas. Ken nataymutan ti abuyo na palsiitak. Di umangot danton. Alaman lang ngayon, iluto ka. Kasta tapno makisida ka manong. Ne, anya jay nakabangbanglaw amaangot ko? Jim palutok abunog ken abuyo kini manong kwarog, apong banang. Ay, imbag man barok. Adda insangpet mo abunog ken abuyaw. Una pong. Ay, imbag takayat ni manong mo kwarog ang nagluto. Imbagak ngamin asa na makisida, no di na kaya ti agluto. Iso ang nagluto matan. Mayat gayam ti tandem yo adwa. Sana kun nga agluto, tadamutan insangpet mo nga inluto ni kwarog. Una pong. Kuna naasika ka nun ti mangiluto, ngam imbagak amalaes ano di na pala iluto. Buyay, no agkasar ni Pasyaw, agbati ka dito kabildatan tas sika ti mga sikaso iti dingun tayaw. Sika nga mga sikaso manong. Mapanak ko mga rod umatindar iti kasar ni Pasyaw. San ka di alaklakay ka, ngam ni manong Pasyo, manong? Madlaw ka di alaklakayak ngam isaw. Un manong, dagatidog ti barbas mo, kan adda pa'y uban na. Ni manong Pasyo kat awan pa'y barbas na. Kasta ka day. Di ka pa'y ngamin makaibarbas met. Iso siguro nga awan ti mayat kan ka babaya, manong. At danto madanon ti chimpaw. Kano ngay day ta chimpo manong? Inton lumagto ti bingkol? Wenno agtaraok ti pato? Nalabos ka mat. Agkasarak tulang. Di kay ayaban. Uray di nakayaban nga umay tumulong. Umayak langan inton panangan. Mabalinan manong. Yay. Awisan ka man into nagkasarte may sa akaanakak, tama panta paray. Adaman nagkasaray, nakaanakam. Ngam ni kwaraw, saan pa ila amakas? Asawa, paray. Jak amo iti day dya akaanakak. Saan mo't analaad? Nagagat mo't. Ure adda dagiti galad na anasaya at no di na mo't ibaga, ti ayat na iti balasang. Kasano nga, maasawaan, ti balasang. Matumpungan nanto at kaparagpag na. Oray madaldalapos na ti babae, no di na mo arbay. Kasano nga mapasumba na. Ay, nagsasaw ka mo pare. Ha? Kasla na lakat agarim. Ay, arami ti pakakita na pare. Na, Saan kay nga iti saulan? Manong kwarog, adda nakita ka napintas abalasa nga napandita ka ruba. Ha? Napintas sa balasang kunam? Un manong, angam, nasa umot idea saan mo akayat nga arman ti karubam saan ka di? Ha? Adayamot imbaga kakasta. Angon malagip kao. Ha? Agkabaw ka din manong? Adda imbaga masaan mo apagan ano ti karubam? Jakpagan ano nalaad ko nak. Ngam no napintas akat sa bali asaritahan day ta. Saan nga rod ngagpaiso ti bagbagam manong? Maditikas ta. Jok only day jay. Ha? Pangit ti joke mo, manong. Kwarog, nakitak ti panang sirig mo iti balasang anapan di tabalay ti kaaruba. Jay mat anak daday jay anapan kano ijay syudad. Iso ay day jay antay. Nagngisit idi jay anak da. Napudaw mo't jay nakita ka balasang. Pimo daw tanagyan kat nga ron ijay syudad. Amunan nga asikaswen ti bagina. Apay, idi adda ditawi. Di na mo nga si kasun ti bagina antay. Saan mat aday tati kayat ko asawen?
Idi adan ijay syudad, adan igatang na kadagiti aramaten na apagpapintas. Ah, no kasta, piki nga rin ti pintas na tano ag kainaran manain, ag sublimanin ti sigod ang hisit na. Na, He? apay nga rod nga isem ti panangumsi ti isem mo. Ay, saan mo tanday? Angam no agtrabaho manin iti bangkag, wano talaw, ag sublimanin ti sigod ang hisit na. Ah? Di ka man nakantsaw, kwarog. Taawan mo't nga rod pagkantsaw mo. Uyay, ingka man itaddag ito'y natnatang iti balasang di takaruba. Apay ngay kami tinatnatang manong. Saan ka di amay mayat? No si kati mapanmangted no kursunadam? Basta itad mau, ibagam anag gapo kinichip tanod agwapo ko nam. Un manong, no damagan na no apay asinagutam. Ibagak akayat mo nga asawain manong. Ay, saan pa'y mo't Apurado ka mo't launay. Agawam tamangan no adda makauna manong. Sigurado akayat naktaw, tasak ti chip tanod di tao eh. Uray chiptanod ka, tandamot kapkapoy mo manong. Anyakap kapoy asa sa umait. Nag-chip tanod ak pa'y nga raw, no adda kap kapoy ka. Nagasat ka tapi nagbalin na kanya pong inting kas chiptanod manong. Ilakong kadiday tanat-natang barok. Isagot ni Manong Kwarog iti balasang di takaruba kagawad. Sika kaditi mangipan iti dayta asagot. Wen kagawad. Apay nga ibaon na ka. Apay adi iso ti mangipan iti sagot na. Tsaka mo ken kwa na nagtungpalaklatan kini Manong Kwarog. Ay saan arumbang asika ti mangipan iti sagot na. Apay sika aya ti agaram. Inaklatan kagawad. Ang mga nuad na papanan di balasang kat saan ko amadanon. Ay sige barok. Ngam amangan no ti balo nga ina ti balasang ti madanon mau. Kung naman kasagutan iti inat nating tibalasang, ada ka mo ditay. Imbawon ko ni Buye tangkail. Ison tinang ipan iti sagot ko anat natang. Apay nga imbaon mo? Sika kumaatinapan. Damo pa'y lang mo tangkail. Na. Pangkitak, ano awaten ti balasang ti sagot ka? Ada mo balasang nga awat iti sagaw. Uray awan plano na amang sungbat iti lalakay. Ay, nagpuskol ngayon ti rupa na ano awaten na ti sagot ko kat di nakayat. Na. Itid mo nga ron, di awaten na. Grasya ko naman. Nagturedan ngayon o kasta? Practical itan, tibyan. Intad mo kalimot lang ti sagot ko iti balasang, Buyait. Un manong, permiti yaman kan ragsak na manong. Ha? No kasta, kaya't nakmat ti babae, Buyait. Kasta ti kunana manong. Ingka kanoy di balayda, tailutuan nakakanoy ti kang kanan. Ha? Agpaiso na ita, Buyait. Ay, mapanak iti balayda. Un kano manong, urean niya kano nga oras. Ay, anyamat nga ti sungbat mau. Un nana kunak manong. Nana? Apay nga inawagam iti nana di balasang. Manang kunamasan anana. Kunamot nga mintay balasang. Ngayon nakano itad kininanang na dagiti sagot mo. Iso ani nanang na tinangtedak iti sagot. Anya? Apay, anya ti pagrurrudan di ta, kwarog. Kasanaw? Ije kanumot bakit abalo tinangtedan ni Buwit iti sagot nga inted kaw? Saan ka di ajay balasang tinangtedan na? Saan ka nung inawat ti balasang? Iso ati bakit ka no tinangtedan ni Buyait? Kahit, inawat mat ti bakit? Pirmi ka no ti ragsak na. Imbaga na ka no mapanak ije balayda tagluto iti kang kanain. Kahit, mapan ka kaday. Ay, bakpakawan mo tantay. Bakbakatanain. Kaslamot nanang kaon. Nagsabat kami iti inati kunam nga armam. Uncle, kuna na kanya. Ay, agraraman na bakit? Ha? Saan kumot nga inaram? Hindi ngamin Buyait. Ay awan basol ni Buyait. Ino ngamin agaram ka. Di ka man agibaon-baon iti sa bali. Hindi ko masana kaya't di balasa nga awatain.
Di niyawid na ko man jay sagot ka. Apay, niya nga ti amuti ubay. Iso nga inton maminsan, si ka mismo timapan. Di ka agibabaon. Ita, dati bakit abalo tinang tidanda? Siyempre, namnamaan di bakitin nga iso ti armam. Yay, sana ko namang ibaw na talaga ang kail. Na, Delikado mo't gayam. Bakit mo't nabalo timang namnama sa rong karak? Ay manja ko ng kail. Ay, kuharog! Saan mo nga min nga ipaw iti sagot mo iti balasang? Si kaamis mo timang pen. Ala, sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.